Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Hadin gajing yo ajing tep bu Vice Chancellor ke School ba North Eastern Hills University, Professor Prabhashan Kashukla, unwan mencimbiang ya kekam hadin belakut kasyuti, keseng samla puli ke khasi Student Union, hapo gajing alam usamla lambok Star Marngat, kumu Presiden kilawan benapara. Ya kini gajingwan benapara hagan ke School ba lasaki di kinong kitkam, keseng KSU sengkimi, kiblalam kamadhi damaki, hapo kini ke School ba North Eastern Hills University. Habakaran bakilat pasai kubor samla lambok Star Marngar, uberi Presiden barang ba jonga KSU, ulang bagajing pan bor pahara do new VC jonga nehu, kelong bendang aiding syu-syu iki samla puli jonga ni ka skol ba. Syu-syu samla lambok Star lapen pauru bagaseng kenyang scam bagi samla puli ka ni ka skol ba, ban Syah Unu Vice Chancellor ban beteng biang, ya kakam hapo ka ni ka skol ba. Kembali toyo balalet lingba kalat pathibo uang bong new Profesor Shukla uang banwan join biang gini office gini North Eastern University mentak kesini tak kalong ka atrik Desember andai penban ni nakaliang gajungi ni nadu kesini bakal alat hingga tu ke notification bu uang join ila syong ni gigit ki bakir nadu ke gate 1 nadu ke gate 6 ni syong ki kena semua kuliah jong pro kan ke university kebangi lai book shift ki bakir de unjuk menen ke janmi tu ngai syong haduk mentam stam de mentan hi khamshang jat ni i ba kata ke jin shimshti yang so kapsanski nakal yang visi de kumtahi nakal yang gajungi kerwa kopsa kalau ba ai bu unchim kata ke shti haduk tak de ulakut kata ke tem gojong u bane unmi senan nakal university nakal yang gajungi hi kerwa kopsa kalau ba dalili ru ngim ailat uni Profesor Shukla bu unjuk kejat yang ke university lanu ru ketemi jung bisi kekut Hausdam Arza Ahun Reo. Nakaliang kajungi hi kat badangnya ketuk komiti ingit skam akan kandan kenung respon ke babiang ti ngimnum shim kenung karai re kerwa ke besai kalau bangimnum aila ju bunyu kecan. Dadap kata komiti kat badangnya kita ke inquiry komiti ngimnum aila ju badang bunyu kejat ke university. Habis bagi classes ingin sa syong ship perkat ciben bagi ni huta kajing don kat bagi SUB unit berkunjung ke ni husu saya syong perkat ingin saya rah ke meeting pat ke bang incim kini sini gimana kat bau dong cim shti kini kat sansi mo klai itu shti ke baper ke benikong hi de ke sarkar jelah hi ke ba security ban ong ban ba unmi nak ni university ba unit airport ban unit pat secaka dan mata dari penban ulaben hi sarkar jelah bertunjuk ke kulit juga jelah ke ba uang kimbiang buat ulapan penban pan ke security university sing sarkar kami di pentahi ni pedi bau new beriau buatlah dengan yarap nak sport dengan trailang dengan persang bensutu new beriau bensutu persang bet ben pedi bangi ni duna bat ni nimlong ke kita mungkin snap ini kita ki beriau dekat be yel dia udi bahalot buat udi be beriau badai ndai ku muklai kat nu gini gi nang ki ni ngaduk ki ni hutan ni husa ki meta ki KSU ni minit ni husu bat ki kun hu ki baper ki pesak ju ni ndai amsim ladan kata kajing lek rai barang ban kubur kata kajing lek ni usat ku deh budi tau beriau bakuat bapiang buat amsim ladan kata kajing juna ndai ana IP nadu kesini ni kom baujan ni amtan ni dekat kam bakabah bau lale ndai bun stang kijing bakla ndai kata ru amsim la kubur nak kalian kejung kum flaihi nak kalian ka ministry ru kala extend ya ketuka kesni ban hailo ke inquiry committee di nak kalian ke sekolah ru lesi dan apa kata ke inquiry ke yo habis ni ke justice di kum flaihi uniru shimsti kum balai nak kalian ka ministry ketuka inquiry committee uniru tek entah itu gisi bau shimsti kalau tek ketung ketuka inquiry committee di kum mengilai ihi dengan ke lat rekor mah kini kat nu lapha kita kisti ke baper station ministry andai ngan ong IP ko wiru nang tu kamdi kam shimla satya ka dei ke badai bu tho andai nadu ko por kisti ke baper ka jingi ki ke baper ka dan university kata bor khat nyila banuksa andai nagani yang ju uniu Profesor Shukla
ulong be uba adaman ulong be ubalik don bo nak pos ko am shimla buram chu ik try jala ni samla puli jo kan ni school ba ti kumtahi nak kaliang kajungi nak pos ko hi ni pak kita jing ujor ndengi bo am shimla dan kanu nu gajing tre ti mentaru ke kenti ngingit scam ba kum tiru kan pak kanu nu ke respon ke babiang kanang ba umde shu pancha ini profesor banjuk cap yang ini universiti PE pekat ni gajing ki jungi ni duk sini kong ru pengisyakan am shim ladan kanu guna ke jingwan approach nak kaliang gajung andai ulasmu hadian kat tu kat ni sini la dalayak sanju sini ulasmu ba am shim ladan la chu ula persang ban am banyak krem compromise andai na duk sini kong bon mi pha jing dawa ushim sting ben takadau nak kaliang gajungi poi haduk kani kaput barang bangi hap syak tangan buat kumju bomnum syak ai la chu uni bon wan rung kani ke university kumu pilai kani gajingi kunjungi kamdei tong namta kani ga jingi kunjungi kamde tong namta ki samla puli ya kani ga kenti ndai ga dei namta ki pateng bat ki kun ki kiti bat ki persa ki bansuan ki jungi kani ga celang bagi nyok kita ji puli ka babiang bat kumju ki infrastructure bat nadong sedong haji syag mo kai kita buat haji sini balala ba kadang ka jimu vice chancellor berwan kejap yang hari kita sekolah ba kumju ban sembiang office kedua vice chancellor Andre kat di barang ya sini ini suku syai baka inquiry committee kadang ya buat kembali ni adan mentang ila ilum baru ki samla pulih ni kapor ni adan hak ni kajaka ke gitu ban yang persyak ya uni beliau unwan rung yang sakani ke sekolah ba jongi kembali tip na kembali lain kran adu ka sini ke kong bayau ni beliau ni dalong kumdo ru ngin om yang syuk nakaliang ki samla pulih ti kumbangi lai iru ba nakaliang maulai tahun baru kila kentaj uni brio bat ni dimen situ baka maulai tahun baru ka hab apo jeng pet joka schedule ketaka kinu kin darbar ki de constitutional body bat ni dimen situ ba uni brio lada kwa banwan rung bi anch ni ka jella ka jungi hak ni ka jaka ka jungi kedai ka jeng bam ken snap yengi ki try jella ki try melu ti nakaliang kaseng kasih student union nehu unit nginum pediang dalele dalak dep ne nadu mentang singi kasngi ba umi dekat ni university kedai kasngi ba khadu ba undan yu kejat dekat ni university tena kalian kejongi nginum pediang su uni ubreo ada long kumdom no kanu ka result ka bami ko inquiry committee ru nginum pediang su ka jeng rung jubor ke jong u kumbakalan ong ba kat ba kadang ya ke inquiry committee persyak yanu ire yanu tau brio unum la benjoin ya kanu ka office dekat jinglong jingrung biet jong u ketika jing pau ka jinglong ri khlau jong u bat ka jingkwa ban yu roj bat nyon ben yangi ki try meluk kamtam ki bad dei na kanika than ka jongi ban na kalian kerja sen ada resmi ni po perubahan kita buat ai ke pesan na tersim dari di samla ni duka si ke banangkong ke bagi sen ni ke senjam ban saknan tu ni ke ni ai ke di kemang yang dia ke long diman kamtam so ni dia ku ni dia na tu kuan di perubahan ini kan program awak ini tu dengan semua program sama pemilu itu ba iyo kolong ba tang ke jumpa video beribu bisnet ini wajib sekolah sekolah dia sepelong tu di sini ba hadu kon sakkan ini di poin ko ni hab sini di komisi penjat sini ba kapan wan ke bor ke sini ba ke security ke state government central government but ini anak church number 2 pun tho di kodau wat pangga jing pun tho pangga ki si andai ajing sa wadi suram ba ni ki bro gidi mi ke program di kadau ni persin selo ni kuat ni dulu beri wan peniak sekolah aku konsumen le kapta bale pertolong kini kum ka private property yang kuat ini buat selalu simpi kini untuk terlihat asot yang kuat anu beri simpi sekolah aku kan itu sakmat akhirnya ni serta maka duk kawai jadi terkait kejeng tunong samla puli bagi terlihat asot ini sekolah kalian juga seng setia hadap kata pelong itu seng wan resmi ban a ke kerjaan berat ba itu samla puli berjaya jadi ba maki kirara kinum syak su mesti dengan terlihat perubahan tu ni kalian juga seng yang keju kerem samla puli yang
But kembali cuy jentep dan sepan bahwa stand yang terus tinggi, aduh kat sound kesansi, orang bakalah. Dengan nanti baru ini memang besok untuk stand kedekesin baru kedekesin tinggi, kuat ini loh semua besok buat ini kuat bah kesekarang dia lomba kenal kedekesin dan banyak orang bebas beri jualan ban berkecil buat jelak kalau banyak coba ini pun beri bom pet bom jet suku itu ya kom long koman tentang dia pilih ngesoba kendeng hok itu berkendeng syong naksa ini kemengalah keren bagi sekubaan itu kami badan aku boda cakap dia Pakistan badan ini sekubaan itu kami kira kini tiap lagi babat pulang bat kulit pak tinggal so begini kajing ban itu security ini pak wah ban aiding wah perlu semula kulit bat jadi salai kira failure kemuhi bat salai kumaong kalau di berisan dengan subhan kejulong cuman semi cenderung keram sekubaan itu kami kibere iba tentang iwan sini ka jelas ni tentang kim soko ika sentimen di terai tremur terus kibere wan senti sekubaan di hak soko jelong cuman di ka cakap puli kirim ke tiu kan sekuba pot di hak dengan buram hak soko jadi sentimen di terai tremur kami ka kopi di terai koi kibere iwan ni ba tadi ke buat sekuba yang namlah ba susngap masuk dari ngip kum kaseng ha mapakat gue kuat sekali kejat kemon kejat kediang itu kan baju ban rum ne sekolah ba kata ka belum kuasai nambar ngepi ba tak tahu lah sakkan kadu san kadu sini semula pulih dari ibu lek ni mesti tadi ba du ai lu jom tim di semula pulih adu de sau mau dia sim jong tu ni aku ni cak beri ki balong dah kan dan banyak beri orang ba dia semula pulih tu pokok sakkan abang ni mau basim di mu punya Ikum ni je kena undang kami tu bandang di kejat yang aku sekolah ni.